Fanno ɗe jam. Nange jam. Lang uddino no pian ɗin ha miɗo looti ɗi ha no weli. Fala ya halna nyade mi anda ko min fewndi. Jaka anda hawji asikude ko nyaari nangata nyaari. Ko doy naw sinan sabu ɗo ngartano ɗo. Oy ɗan la woyarde. Okay, ɗandi kade. Mi ɗawete mi ɗaynatama. Ko onon foti sa hokkoto e ndiya ko si tawi a ɓuuɓay. Sa handi a ɓuuɓata sa fokkitaali. Wano Shérif mi yiidi min yewti bon no mi yiri mo non aynayi wala probléme mi yi ɗum ɗon e makko mi yimo kadi wan neɗɗo wonɗo sérieux non kadi mi yiya makko a faami piiji boy komin tawata do côté ka piiji moƴƴi mo ton kono noon piyum gotum kadi mi yiya makko ko ƴetta Allah ko neɗɗo fit kono ɗum haalirta ɗandi bébé gate ka ko yiriri mo no mo woni makko han fi'ete fe baabe makko a faami donc kadi wala haƴƴe fus jogitaaki Shérif jogitaaki puttere ko non baabe makko do jogiti mbuuɗe ko baabe makko kadi jeyi entreprise on ko kamɓe kadi woni fi mum fof Shérif ko fus o jogaaki baabe makko non no mari e kadi na kanko tun woni na kanko tun ɓiɗɗo ɓe makko hiɓe ɗuuɗi mi annda ko ɓe jalo ko noon la na kanko tun a faamude no mi yiri mo non bon piiji goo no ƴettilam piiji goo ƴettaala ko a non andi jooni konno mais ayɗa foori ñande wotira o yeeti an a faami ɗiɗo piiji fof mi makko mi yewtigoy mi yewti mi ekkiti hakkille an ɗe moƴƴan wono min ka golle makko ko goonga de min o suuɗaaki la o innallan ko golle makko tigi o jogiti ko woni noon hilan andi imo mari golle a faami kono ɗum ɗon haali o laaɓanilan ɗon o innallan ko kanko jeyi entreprise ko a woni gollude ɗo ɗo andi noon o innilan mo golloye kin ɗum ɗon laandi o laaɓani joni noon hi hajji tele makka giggol kono yiiɗato ko ɗon noon mi faalanoma Shérif telenka giggol ɗum ɗon lan waɗi 100% si mi continue o yiɗayla mi waaway naɓidude fes noon sans probléme telenka giggol ɗon mi hendortomo mi faalira ko an noon andi si tawi mi continue e si mi arrêtay ɗo par ce que no mono mo yirde ɗo ni min on mi yiɗimo ko neɗɗo ko sifa ɓe mi faala miɗo yiɗimo est ce que a faami ko tindinɗalan kon kanko kadi bon wala lan famde moƴƴa kono seeɗa o faamayla si mi faami wiiɗa kadi kono gasi ala probléme joni no andi ko no min ha joni kon faala kon ya continue est ce que a faami ɓayni on côté ɗon iɗa hayni toon seeɗa faala ya continue on côté ɗon probléme ala suul andi woni mi faala waɗi amin nodduma ɗo hande ko fi programme men on donc mariage men on honɗum mi faala noon fi mariage men on mi faala ya muññanolan taw ha mi waɗa examen on mi faamali mariage men mi faala e réponse ha mi waɗa examen on si mi gayni examen on say no waɗe mariage men examen a waɗa examen mais kadi a yeggiti examen ma on no heddanima duuɓi ɗiɗi 2 ans
déjà si waɗa taw examen mi innala mi habbo ha an waɗa examen si waɗen mariage kadi ko fi miɗo landadema a wima kadi ka ko fi ko woni ko am woni komi heddoto awa kadi mi andinti hande hunde wotere itti ɗo yehi yeeso min sul mi landata komo avima on itti ɗo yehi yeeso min sul ko ya andu mariage men o waɗe ma waɗa ko ya andu mi jombete suula wata lan jombugol fem awata ya de waɗa min komi falaka a faami min mi wonani taw ɓeygu ma tawde mi wonani taw ɓeygu ma ko mi innuma kon ko ya waɗ ɗum noon awata inde sa yehi toon a noddi toon wonɗo o wonɗo a haalnimo ara waɗi koyen awoda ɗum ɗon ko si tawi allah ndama min simi iwi ɗo joni mi noddayne ene ɓe yahay kabiro ma en kisan mariage on waɗa kisan mi landata ko ma wima o hande kadi mariage o wata wonde kisan awata yaade waɗa min kadi komi falaka awata yaade waɗa komi tawta ko foki mi jonnama min komi faala kon taw par ce que awata yaade waɗa komi falaka suu mais merde à la fin mi lawama habitade aw ko mi andinta mariage on waɗe ma waɗa ɗum ko si allah ndama suul ɗum ɗo mi inni mi landata ko may goto lantakoma ɗum mariage on ko waɗe ma waɗa ko ande tiro yeeso a woni ɓeygan ko ɗum mi haalantama ko so suul abba wañama ka suul Mansour non ne andi ko mino dirma nani anda ko fi kati non Allah waɗi en immini yayma o yahi en andani hay fulko laaɓe min komi faala teppere ma teppere an yahen ha ka mawɓe kadi ɓe awa ɗo on makiɗo ande ɗum falnon nan on yiifi kade mi falaka jogitogre ɗum gacciya ɗum ɗo mi fala e jogitogre juuɗe ɗiɗi e koyɗe jogoɗen hatima par ce que kade neni kade welini mi yiyali ɗum mi nandi inde makko so welini fi kade ono mi falaka jogoɗen gacciya ɗum ɗo fala e jogoɗe juuɗe ɗiɗi e koyɗe ɗen fof jogoɗen ha satta kenkenke par ce que mi nanu fi kade nene welini anda okkila non sens kadi mi ari min jooɗi min e kade nene mi waɗi gite nayi nen ɓay mi daari kadi ɓay tumi udditi gitande mi daari kalite ɗiɗi ɗaɓɓata e jooɗi fof tawi kadi mi jogi kaliteji ɗi ɗaɓɓiɗi fof ɗimo jogi min wa ko ɗaɓɓayno komi heɓi kañum tigi donc hara mi faalo ko makko ɗon ɗo kon waɗi ɗum ɗo kisa andi hakkude ma e kadi ɗo ya im leyde porto ara ɗo hari mi waɗi listiɗan laabi ɗiɗi ɓe wiiran kode mon ɗen no yaadi eyyo min e hoore an ko ɗon kadi ɓuri mi ƴettimo kadi ɓuri ko wonno ka ɓernde an ko ɗum waɗi sim inni ta en tongi alhamdulillah teppere an yahin kisa ha ka mawɓe kadi ɓe men yahugol ka kadi e waɗa joni a na joni hande o miɗo ronki oɗon yaa e janngo fof son ala wadde ni ka jooɗi ɗon ɗo immoɗe mayi joni nene tawi sati ɗum jani ɗinga ka woni ɗo ko ɗon lappete mbiɗa andi ko wonɗa kono accen ha janngo nene janngo si Allah jaɓi janngo si Allah jaɓi yaha
Nani? Jambo. Jambo. Simi juli fana. Mi hewti jani si Allah. Awa salte miɗo habbima. Simi ɗo arde. Minen ɗo rayo na ko minen ɗo taw. Ko nden ɗo awi wop. Ɗo andi koye ɗo. Awa gasi. Buɗere haala e kullandi ni. Gasi yaw. Jambo mi haddore si Allah. Awa salte miɗo habbima. Si Allah. Sabi. Kon ɓandu ɗum ɗo wawde moƴƴe ka. Ça va. Alhamdulillah miɗo jam. Joni ko ɗum ɗon Ko ɗum ɗon ɗo ko ɓuri. moƴƴi. Eyo. Min ɗo mi yimi nani ɗo programme jan min noon mi haw jiwɗi ɗum wiyata janngo tawta mi ara Awa joni ɗo habbima. nani mi hewti jambo nani Merci. Ɗum ara Sadio Mbali kat ne wonnaɗo. Allô? Allô, Nen. Jana Boba. Suleiman. Alhamdulillah, jantu ya tona do ida. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mi de do lobi. Ne ono lo ko. Okay, Nen hare do ko fi programme hakkunde ang ekade. Ha. Hare ko dum woni ko mi noddino film hare fi ko min halduno ko de wonga hare mi fari film. Awoni pre. Yeah. Hare ko dum don woni ko mi noddiri on. Hare non hare ko fala ko wala non fi kade on yawo kanen makko mi fala yotunto don e biro makko kisan. Wattoy no wodi taw ko adi dum don nan. Kon mo hawdira. Dum no woni ko mi hetton dinne mo ko yotunto don e makko kisan. Mi sala ki yawgol hito e biro makko kono na fewdo do tan. Ako mo hawdira. Oh, songi meni yo hidon e mamma kisan min on hilan andi ko hollon addi ha simi wi no. Remde fala yo tinto don e makko. Kisan na. Aw. Joni da andi buri mi gasi joni ni hay jam. Nani? Wala joni hare ko woni fo hare miɗo heɗiti on. Aw. Awa ready. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Bien. Janto, s'il te plaît, arba joɗɗa binde. No, ɗo no moƴƴi. Fi Allah siri fa joɗɗa takwanɗos. Ok, Kon baɗayja. Jantu mangoy. Ça va. Welan ko mandanima ɗo ji. Ah, merci beaucoup. Awaɗa ɓurni bo foti. Merci, seeɗa tum famɓuri. Ene hajja ko fiwno hanno yana facture ma on ka bureau ma ha ɗum fotti nokkomi jonna ma arana ha sifa ɗi liyeji quoi. Bon, andi kadi mi yaha toon par ce que aray ɗo mari client ɓe buyi mi falaka donc ɓe dérange en ɗam fala kadi e yewtu ko tawata no intéressé la moƴƴa noon donc ɗo waɗi tawi mi addo e ñooliye ɗo ɗo no deƴƴi no foti kadi bon calmi. Ok, c'est bien. Joni fi facture ma on mi calcule ɓaya inni ko ɗumamo 200 mètres carré. Non, c'est bon. Habbu tun taw. Acci ɗum ɗon taw no wodi taw ko yewte ngaɗo ɗum ɗo. Parce que fi taw ɗum ɗo mi faala en ƴettu wallinen ɗa. Donc accu ɗon taw s'il te plaît hin. Mi addorigo e fa. Mi andi wallini ɗon ɗa taw. Mi faami. Chérif. Nan. Tigi on ɓaynayo mi fenan. Min daarima haa mi ronki.
piiji ɗin jeenayi e sappo miɗo ndaarudema fet geggol suuɗotaako si mi mari ɗum ɗo ka ɓernde am ko ɗum ɗo wonata sabu a faami ko ɗum hannde mi deesidi addugol ma ɗo mi yaalanama konko woni kon ka ɓernde am Chérif wallahi ɗa welalam moƴƴan mi faala tigi tigi o ye yaltudu je t'aime mais ta innamme hajja ɗa anndi ko sabu golle hollindini en ɗa anndi ko sabu golle waɗi si annduɗa ala mi annduma golle noon ɗe fijindaaru yaadata ɗum naa gootum bimi landoma donc si mi faami hannde ka wonden ɗo mi anndi ɗa yiɗi lan jooni min noon si min ni mi yiɗaama a continue jonnugol lan golle maaɗen kaa ɓay min ni mi yiɗaama annule golle ɗen hakkunde men ko ɗum mi faala anndugo Chérif mi faalaaka kala arsike maawo hannde sa inni a faalaaka la min hajja ko ya anndu mi yiɗantama mi añana hoore yam mi yowatama jonnude contrat mi wawatama jonnude golle mi hollima haaju am ayne a watta est ce que min nawa ƴettude contrat mi jonnama et puis tawo min o mo sottiɗa yeeso ma min ko min hajja fandi fii am fanɗa hilam mari kottiraɓe 7 personnes ɓeyano Canada ɓeyano France ɓeyano États-Unis ɓeyano Allemagne Belgique partout ɓen ɗon fof tawi waalo maayo hilam mari kadi goreɓe hara ko marɓe sabuli min omo yiwɗa mari sabu ɓen fof no mari terenji no mari projet ji sa faalaka bonnande hoorema sa abseti ko minuma kon piiji ɗin fof aray ka juuɗe maɗo anduɗen projet ji ɗon fof kala tere darneteɗo ɗum kala piiji fof kaka newre maɗo arta mais la haalande ma faaleyamu hiɗa rejitude la non hajja mi rejetama yo Allah danda rejetugol ma par ce que ƴiwtata giggol ko giggol yoɓirte ko ƴiwi e ɓernde koye ɓernde yaata so goɗɗo laaɓi yiɗima ko yoɓitirtamo wokko sa laaɓi an kadi a yiɗi on tigi min a mettatala ko woni tun piiji ɗi welaafi par ce que ɗalaba ɗa foti kadi tu vois donc ari henanalam moƴƴata ko wonɗa wolgol ko wonɗa yiɗi lan quoi en fait Chérif min ha hande min hajja mi innali gorko ɗaɓelana ko an goo fuɗɗi faami ɗum noon sago am bonere kadi wonɗo iwtirde ɓaawo hara en sennude par ce que ka neɗɗo moƴƴo joni noon hajja hiɗa hooli ɓen ɗi relation ji ɗi wiwɗa ɗa hooli ɓe jonnelan contrat ji maɓɓe ɗin min aylan min kala komi woni yeeso kala komi yikki yeeso goɗɗo diidata ɓen si minni ɓe joni hande ɓe waɗu piiji ɗin fof indema e juuɗe ma min ko min andi a gongama non tu es une femme forte min noon jiwo sifama mi welala moƴƴa noon merci ɗum woni neɗɗo haraɗa mari ambition ɗa andi ko faalaɗa min kadi tuma invité ka ɗo ko han invité la min kadi ko min invité ma kikiɗe on andi ko 16 17 heures wonɗen mi invité ma e 22 heures merci beaucoup vraiment mi weltike moƴƴa noon maintenant à notre réussite